ekhalaza ngoba uNkulunkulu ekhuluma kuyo izinto izama ukubeka ukuthi ayengisuwumntwana angikwazi nokukhuluma kulabantu ojabu okhuluma kubo kwadla ukuthi lo okhulumayo uthi ungakakubume esiswini ngakwazi ungaphuma esizalweni ngakungcwelisa ngakubeka umprofeti ezizweni ukhona ulwazi elwaziwa uNkulunkulu ngaphambi kokuba saziwe emhlabeni uNkulunkulu uma umuntu ephuma ngakathi ngikhuluma nabaye ngathi yabona uNkulunkulu khona abantu abagcine engasizwanga abakhipha ngoba ebonile ukuthi ngeke bawumele umhlaba kodwa uma uke wakhishwa abakhona emhlabeni noma kuthiwa uphume kawuhlonga ngala noma ayiphi kuthiwa uwudwe ngiyuliwe umoya uzule khona kodwa uNkulunkulu uthekathe emazweni abona ukuthi lo asikudedele ngoba uzokwazi ukufesa umhlaba ngoba uNkulunkulu siqale saziwa before saziwa kukhona ulwazi uNkulunkulu asazi ngalo umhlanga lasebenza nathi iBhayibheli labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili ukuba bafane nesimo sendodana yakhe uma ngivuka ngithi yavuka the image of God yasibeka umhlaba as the image ngoba abona bazana yabona ayikho engijabulile ukuthi mangifika ekhaya ngizwe ukuthi isekhaya futhi ngiyadla uma uyasidlisa namhlanje uba umakhetha uyasidlisa uthi uba umakhetha hebeni ngapha ukuthi hayi bazana sengivele ngisho nje ukhumbutho ukhuluma nobani hayi besikhathi besikhuminde ungahlambe ebantwini noma mhlambe nawe uzunqene ukusisho mhlambe umuzisho kwakhe uyasiphakamisa kodwa manje ngathi safisa isikhathi la sizokhuluma sikade sikakhuluma sizokhuluma sikhulume ngoba asizama ukuzenza sisenziwe yonke into ikhuluma angizama ukuthi bazana sengenziwe ngoba iBhayibheli lithi njengoba injalo ezulwini injalo emhlabeni akathola ukuthi noma ngathi isimo sinjani akathola noma kuthiwa impilo injani kodwa angizokhuluma njengokubona amasiko ngizokhuluma njengesiko ngizokhuluma ukusho ngoba ukusho kwakhe iBhayibheli kwadlula izulu kwadlula umhlaba kodwa into ekhulumileyo ayisoze yakho